Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Sila esikutholela khona abaculi-ke abazokhipha-ke laphana wengane zakwethu. Umculi ozokhipha-ke laphana inkosi yamagcokama, umculi esimazi kakhulu-ke laphana-ke endimeni kamaskandi. Uzokhipha-ke ingoma ye-afropop lapho khona-ke ahamba khona neqembu i-Black Diamond okungabafana-ke basemnambithi-ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uke wayizwa le ngoma, ngoba sike sawezwa-ke amazwibela ayo-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi le ngoma-ke sengazuthi izoshisa ikhotha-ke kakhulu-ke laphana wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.